ya no didn't and a man no phone. That be a no phone. Just I say, come Chacha is running away the body talent. I was there. So go work as I can. Dabio, Safifi, a Juman air, Sa Juman in your competition. Anna the Yami be yatra, no yatra. But I met away, I make us a Yami inch, me be a knife watch me. National security for watch me. Bobby one, being inch and across in Yami. Thank you. Okay. It will be a what? Yami inch na. Okay. Oh, Papa, Yami yatra, Yami. No more messages on coming in what's in our cool chacha. And I wouldn't. And Crawford, I mean, you know, almost in Yami. That is why I walk as a more mundu mufu. The one. Who found your good man? Dabio, but just a wow with the wobble. It is a tick. The 50 minimum. No one know then I was searching China, Yami, a yatrena. None of it just a who would we say? As somebody party came, we were warning out the atoll. Warning out the atoll. A man do move for. It's just a wood. Somebody pass ways away walking. A better faso. No one do the phone. It's a man do it. Would him over my session come now a year atro. And I guess it's one more warning. 50. So I take a car. And the one move phone. And number 2. Me jira won kase na de no am enkom se na me se no na ye wie nipa na me se enkom ma no na ye wie ano na ye me kase ka onya de we na de no wanye nti no me pacho ade no wanye wunim be sesa wa no na kase wanye enti obewe na wunim wudifu no me ma woni wunim would why no share Fifi why no share at Amazon only maybe why no share at Amazon oh cool there be one in our neighborhood you perceive why the woman is our one me say Fifi my tongue wa ba e dey ato Saturday do ade echi Sunday before bia wo se enkom no eko Bawumia side eko ye Papa Kennedy Japan side na wo de na amem no wo si wo gina waso dem puppet no so ye beba bi gwa beba bi gwa wo no wo de go for be kwa sorry ha Fifi gwa ye beba bi gwa wo no Santa no kuna me se adi for ne Sunday obeka so yalo ma so I don't know just only body for bro that's it bebre na asese nkom no o target one particular one so me target ni obi any so please any obi any so by me ndani dua o de yempo na ka kire me o de yempo yempo me ndani dua one say your wadifuo ni bi owa your wadifuo ni bi owa so on sha na se first say kura ma me chelo e na ya na me bo Reverend Doctor Isaac Owusu Bempedi anipa bebrenti aso woye de major prophet Doctor Isaac Owusu Bempa first pa no edu 31st or 31st nkom se nyina Reverend Doctor Isaac Owusu Bempa na dey start here on the start here na first no unimade ya na adifuo ni bi ye Fifi hwe me hai yeah sure pa the na adifuo ni bi ye ne say Reverend Doctor Isaac Owusu Bempa hye nkom no be say bi e free be ahemna che 12 ekọ wine no etu odifuo bi ho no ma onso mike ni muntem oso muntem be 2:30 ana 3 ana 2 etu what office ya no wako social media na wa ready Reverend Doctor Isaac Owusu Bempa nkom hye na wo hye no it will ready no wanya mu be ya 3 ana 4 no ono so di aba begina the puppet so sa na ebi ye sa na ebi ye etime no me say yam pray ho sa urade nyi nkyere wa wanyi nkyere sa urade yi a kyere wa mini problem memenda na memenda no so be bentam o kyere se kura tam ni dwane e bedwane ana de echi tam ne ko ebeko memenda Sarah send a message be she be also be bisa
Misa. I say Prophet Adum Chedia Anna Reverend Owusu Bempa one a show nkoma obeji atubu mo. O mi yenu nyina meji atubu mo. Se baako. Mini baako mi o mi yenu. Mimi nya dia etaya omuwoma Dr. Mahamudu Bawumia ena omu nyina ejina wo se nkomhye no ebeba omu ye campaign etia doctor na adia baako agana ama chese meti ha menwene kura se metina kuromu we mu a menko heaven ne se first 7 years ago Dr. Mensa Otabel eye na adwene se all the teachings be kire hawa asofo omo hye nkom afa prophecy wo omo beto omo bo ase omo be kodi no omo be ye ne such a way say emfa chaos ma wo kire saa ne yema ni nyina no ono ana nkasa asofo esolitia na twia na ti ma edi na tem ankasa wo kromu ana papa ibeka na no tum wo wie ye no barely 1 year ana honorable kan so betina ni TV so say wo expose asofo eno de ena asofo ni bisi anyame adwuma na oye Mensa Otabel de ende sabi no oye bonsam adwuma se nyame adwuma na no musu oye ni nyina no enne abeye class sa asofo bi na ehye honorable kan achi ena na oye sa expose no ena me ne wo ka say enkofo afre Dr. Mahamudu Bawumia ama ena honorable kan nanum se Dr. Mahamudu eye Bawumia ni refi say 2023 proud to primaries no mu sana bus bi ni nam kromu ayasi Kennedy free bus and the question is say Kennedy free bus no why obi a wasu obi abi enwuma ma nkofo say nka free bus no ebekọ so aye adwuma minimum ka say ye nyina ya kasa yaso se nipa wo ho nipa wo ma face no e better so obeti you how to face anaso obema face emu dia hin nkaye yewura Akufo-Addo ne Dr. Mahamudu Bawumia enya adwene bi se yenkosi training institute anas training center emakaya yofo omukoye se adwuma no ema ye training kaya yofo bebre ena nditi fo ba ya obolotwe abeje dan no so what the event center so what the den apamo sa ankofo ni nyina se nyanyame na fafie ena nkofo we ye training wo nyina na omo anya omo nsa no adwuma ena omo de kwa akoye adwuma didi a nna nkasa place wo na ye factory enkene sa ankofo ni nyina omo be ye unemployed ena ka ndisi pamo omo no omo be ye unemployed na nam nyansa dodo a na Akufo-Addo ne Bawumia wo ni nti NDC pamos ankofo no ene ebi di omo training no ebi di tribuba ebi di hairdressing ebi di fashion designer ebi di pastry eniema bebre enti ene omo nyansa no adwuma na this 21st century obi si afa na oba be si factory wa bra TikTok edin ideas kase we yaba a na ye nyina ye didi wo TikTok ho no so ko si factory enkene unipa sen ene benya mu adwuma ya Ghana eya idea ne yadi operate wo wiase eya idea ne yadi bu oman eya idea ne yadi create company se wuni idea di create company edan bia nu a ubesi a ebeye edan bia nu a ubesi ebeye etimedia meka akire me maame mu amoye delegate for me papa mu amoye delegate for minua mu amoye delegate for ene se na we delegate no wa di 70 years what the 60 years adwuma kese na wayama MPP obi beka se wa anya hwe eyampa ebia directly wa anya hwe nanso indirectly una bi ana obabi nya free SHS ho ayi enya ohu ya friend nkikawa ni bi onya benefit ni bi ebia Ghana card onya bi nanso Dr. Mahamudu Bawumia so wo bai bia ne papa Akufo-Addo yesi ya no wo ba be hyemu kena amene openyi ya utre na wasum MPP a wadi 65 years no ye be ye bibia ye friend no party database no ubi bia beba so wonana mo beba so sa udi wo surname na ye dia database no se wonana bi di openyi kojo kire nana etina bi oba be pe position bi
ɛwɔ party nim no obo wudin opanini kwadwo kyerɛ ni ebo wo serial number na sɛ wo unique identification number wo di MPP delegate na MPP member na ye bo din na ne hu sɛ opanini kwadwo kyerɛ wo som MPP pa 70 years ana 50 years ana 40 years ne nana na abai enti wo wadwuma a wo yɛ no wo nana bi baba abedidi ho ɛnam Dr. Mahamudu Bawumia database no enko yes and no bi baba be ka chen say na wo kura wo ba party no mu da ben wan na do be mu wo nana bi adwuma obeyeye wo papa bi adwuma obeyeye e be ma recognition because of database oka so obeye constituency welfare center enkofo antenase wo mu nim say me hu ni pa aboa asabo achi de do se ho ano boni woni trimu atose se me hu MPP nya boni woni trimu da Titus Grover afa MPP for youth adomu guvako the maestro obaje de say yes Titus Grover anya de sabo achi de do no ekoyeye abusuafo mayi ba ye NPP for youth obesaki wo nyina including Greater Accra Youth Organizer osake no ena wodi Kennedy achi say omo ba wo ba kubetofe ade amamo etimutu maken sa hwe my way mozo de sticker on power bi wale amanfo yirim no otwa fa ho sa ese ko DNA na eno na baboa wo koso hwe my na ne timu no asamiare aye no no omo adima anya duro papa afa ama no ene ti na ne ti a de se di ball no me to aso no wo se wo pe finance minister ya afa ama enu ti o wono ne selfish interest no abra ye wo obi wo onim adini ye no wodi ne na wonim okwadi amawo deputy unya deputy wo yesama wo maslok MPP for benefo no bebre no mudi party na chi no abro ne adwempone se ya hwe ye anka no kra nkyere wo mo a sankwa sasem na no mbedi anuti no sika se obedi kenachi no oba man finance minister no sesan hwe Cynthia Mama Morrison ye mo gender minister yesama unya post mienu yesesa wuma yi na obi sumra no mbe ye adwuma no nya kakra tu no botoma maami isi buai mentiasia adeta maji post no ya de betra ha na do reshuffle na chai na enye yize mapapa no mude mo hwe kakra bude mo fo mani to form say be our bishop openanado asem no me penasem say na openasem no ba mo me ka no kra say kakra bia wo yi wo mo no mo hwe problem e de bre party no kakra bia o wa anyi bebrebe no kakra bi anu nti no sa ayi Kennedy kwose na chi ko independence ye beye say omukoye omaji suedro city no afri yesem hwa amawu wo yema last minister and as a Greek minister said ye wie be ma railway minister and na de go na de ma ni tiro and thank you energy minister I wanna adododie no hwe wo zo feel last minister sate na galam se ginam to onya kakra gu ho and was about energy and adododie no left and right and wodi ya be man railways ya boss who did this that the go no wonya busy sankoton agoton scraps etiman ni bu ofu sanyam bi pimpanifo ene kobu nkoto de se masa kwama ye na babi adu no ye nya obi mani nyina amaye a de nti elusu ho sit no eya adwemponi hatred selfish owen parifo na di Canada chi no o mo license ni adoro kire mo mo se ma me de sai na shito na mo so say na to okay me ka se shito de Kennedy ka che ne se ne pant se de odiko go se wo apumu no ampo ne friend na atoshi why atoshi dey na atoshi she wono so Jesus why the pillowcase thank you ono so dia no aya dia mo hwe
wotimi aboa sika 166 million ya fama school feeding for mene presido voice ya yedede ananado edunje ayi school feeding for ika anamayi bre anomako free say kasa nyina na ahyeto atisika no so na ahyeto tisika no so CEO se DCU ni ade omo pesika sate etu omo ka 5000 sa contract e beba ma DCU MC no anya kakade aye yibi na se o balance equation na wanya kakade ahwe grassroots no na atose na ade ne contract saba se bridge gatel ketu obi no mba ya no ono ade ne nkofo aba no waje ne bonus Mama uji sikari nyina no dia na de nya woto na de kwa abrewa akwa woto we abranche me ne ayi presido yempe bisa we nku ade erade mane pare ave mo fa ho podim la ho pod di na chi wonu Kennedy Japan Alfred Obi Boateng BK support wicked group of people. Let's say, Omoma go there change na check say KK sapon. Chasbisu. Oh, you contaminated those again. Na Chasbisu. Animu go asia ya je ye. Party yes KK Chasbisu. Me say delegate mo hwe ni pa no mo di Kennedy achi no. Eye ani bre wotan. Chasbisu. Yeah, ro ho ina fi Chasbisu. Ono so ka. Be genuine go say ina interministerial committee secretary Chasbisu. Ono starting watching wo video origin that's on your one Chasbisu. Criminal man. Don't go for criminal. Ha ya ba mo mi anka nsam se na delegate fo no ebi mo no mu nim no omu hu se ampanifo de di Kennedy achi no na yete ha na defend na Chasbisu yeah defend this because of the party worry Amadoku a won nyina won contest wo lose yaba nipa bonefo the maestro asam ayarahu ye ne ati hai wo de mun ka che me say party pani bi so onime Alfred Obi boss contaminated oil ye defending na that body wo de mun hwe ba ko so wo de kwa me wusu no afiri ho wonu na timidi dan ba ko air condition mako 14 na me pa che cold store kra no yiri fridge no ayese yes be defend na yete ha comedy na ye defend na just edru ba bia mo ko e so kra to committee ko e fon so Archbishop Meba na defend ya yes sir na DC nyina nyili argument wa ka den take na Japan ka cha mu ye chimefo na wo sika no this is really defend we defend you see you na sa me mu ko ya no wakachira mu de mo jimi o akasa ma party ya wa party be wo mo hwe izire bia defend take na de poke mu jimi no no way it afem na onu aka no so e onu so wo hwe contract ahodo na wo the energy sector kwa 751 million 958,000 and then the quense go achire one sector kwa o cocoa bottom buy education just say for the amount of contract send nipa we isolate yame according to Psalm 41 okay free for say me madam for pa was solely etiame one more we di adodode da be okasa was say me yire me ma me wafa ase contract na oje no wo de hwe ne yire ne ma obetebe ba we wo ko school we makotwa de dollars delegate na wa ba won che odi kube abaye kube anwa e de amaw jesi kire etafre me pa cho $1 wo de abra wo kura say for support to ba education man wo bo mo kwa yire woni pepso denta ma lu bonse no ba ma dawo loshi asela Japan
aton wo Kumasi Dum Plaza. Now uba Yes, voice, you are next. Dragley. Boss, say ya sheye ni ya nkanche delegate. No mo kwaje mo 5 kilos. A delegate a combat demon pine ama a party as I say a tomb ponwa near Befa Moki to Webby near the amount say J. Me patroben 1 more 5 kilos. How many days? Obi say wa hwemo hu say party no problem a ye face ankasa kasa ni enti oba wono de obayi nipa dodo say ewom no omo adwuma Archbishop Ato. ni bra no mo frafre enti the make catch delegate for no say aka ye de nim say aka 2 days enya mebu akina ene na chi ho 2 days na aka ye nim say aka 3 days 2 days mum prepare. All right, Archbishop Eba, Obia phrase him. The voice. Brother, nyame adumo na won say. Ma minyim da wo hom for papa. Ya bompe, bibia be fine. Yo, yanko. So that I don't know so. Yeah. Archbishop, okay, and I want to be see now umbra. Mama for manusi. Okay. Mama for I am go for be na frefresim. Na me hu. Kwa so wan ka so wa ha me say no. Oh, abai for nkwa na me no model. By a free chire ko da mai so. Nyame bua a che nyame bua 10 o'clock. Asofo me se magi mega ye be bom paye. Ye say